children, it's English time. I am your English teacher Abdıisаева Ы. How are you today? I am fine. I hope everyone is doing well. Make yourself comfortable and take your pens and notebooks and be ready for a lesson. Are you ready to learn English? Okay, let's begin our Can you help me tell the time? Let's all count from 1 to 12. Can you help me tell the time? Help me tell the time. What time is it? It's 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock. What time is it? It's 4 o'clock. The clock says tickety-tock, tick-tock, tick. The theme of our lesson is Can you tell me the time, please? Sizler менен балдар бүгүн сааттарды айтканды үйрөнөбүз. Бүгүнкү сабагыбызда балдар силер жаңы сөздөр менен жана сааттарды айтканды да үйрөнөсүңөр. Ошондой эле окуу, угуу, жазуу, сүйлөө көндүмдөрүңөр өнүгөт. This is a clock. Бул балдар саат. A clock has got a face. Сааттын бети. A clock has two hands. A big hand, a small hand. Силер көрүп тургандай балдар, эки жебеси бар, чоң жебе жана кичинекей жебе. And second hand, жана үчүнчү жебеси бул секунданы көрсөтөт балдар. Силер билесиңер, чоң жебе минутаны көрсөтөт, кичинекей жебе саатты көрсөтөт. Англис тилинде балдар саат канча болду дегенде what time is it деп айтабыз. Балдар ошол суроого жооп бериш үчүн биз анда саатты үйрөнөлү. Эле балдар анда саатты 2ге бөлө алабыз. 12ден 6га чейин past өттү сөзүн колдонобуз. 6дан 12 чейин to калды деген сөзүн колдонобуз. Туптура 12ни көрсөтсө it is 12 o'clock деп айтабыз. Saat 12:05 болсо it is 5 past 12 деп айтабыз. 15 мүнөт өтсө it is quarter past 12 деп айтабыз. Сааттын жебеси туура жарым саатты көрсөтсө 30 мүнөттөн it is half past 12 деп айтабыз. Саат минутасынын жебеси 6дан өтүп кетсе балдар past сөзүн колдонбойбуз, анда to сөзүн колдонобуз. 12:35 болсо it is 25 to 1 деп айтабыз. 45 болсо it is a quarter to 1 деп айтабыз. 12:55 it is 5 to 1 деп айтабыз балдар. Башкача айтканда 1ге 5 мүнөт калды дегенде мына ушундай жолдор менен айтабыз саатты. Муну башка учурда да колдонобуз. Кантсе сааттарга тиешелүү болгондордо баардык ушуларга окшоштуруп айтабыз. Мына балдар эми саатты үйрөнүп алдык. What time is it деген суроого саатты жооп бере атканда it is менен баштап туруп жооп беребиз. Келгиле балдар, анда эмесе силер менен жаңы сөздөрдү кайталайлы. New words: clock саат, half жарым, past өттү, to калды, hands жебелер, a quarter 15 мүнөт. Okay, guys, let's do exercise 4 and 5 on page 34. Балдар, анда эмесе 4-5, 34 беттеги көнүгүүлөрдү аткарабыз. Let's watch the video, listen and learn by heart. Hickory dickory dock, the mouse went up the clock. The clock struck 1, the mouse went down. Hickory dickory dock, tick tock, tick tock, tick tock, tick tock. A snake. Hickory dickory dock, the snake went up the clock. The clock struck 2, the snake went down. Hickory dickory dock, tick tock, tick tock, tick tock, tick tock. A squirrel. Hickory dickory dock, the squirrel went up the clock. The clock struck 3,
the squirrel went down. Hickory dickory dock, tick tock, tick tock, tick tock, tick tock. A cat. Hickory dickory dock, the cat went up the clock. The clock struck 4. The cat went down. Hickory dickory dock, tick tock, tick tock, tick tock, tick tock. A monkey. Hickory dickory dock, the monkey went up the clock. The clock struck 5. The monkey went down. Hickory dickory dock, tick tock, tick tock, tick tock, tick tock. An elephant? Oh no! Hickory dickory dock, the elephant went up the clock. Hickory dickory dock. Your homework, children, exercise 3 on page 33. The lesson is over. Thank you very much. Goodbye.